أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Zarma 24 hangana ko yakulu matarango hinkuna iri kande tirfo kasinji kan irgu sobe ga chorcharse kan gaci qawaid salati tira kan ga salan jingarbon yadin agast salan irkoy fo taraye bon wali mene fo taray akidai sande matakan irgo kan daran se zarmci ne abajada yadin ina ga hagu im charcho wandi ir wani addino mu zama amma gano igwa dunyara irkoy mana anda mai zitaka wal ganji wal jinni kadai aminga gana borsi irkoy ganmu bora sabai da bora ninga addino bai to kul boraga irkoy bai zaman bai kan borbobu gono igaba chayongo amma ceco wala har kai ni ganji imodu alwatu ga ko alfagaido ga chau aseno idi aga hagu iri wana youtube channel albarkanto wora irma ir tangama kul kai gite ga assalam tarai tirai dake wani channel bon zarmci naga gano bore kan ganda niyya ngai muchau iga koy channel ora giso bai kai ngai haryante wone bumbo zarmci na mu koy jini seno irgo ne gate yadin bore kan mambaimo ima bai kan qawaid salato din tira ina barkate zarmci ne alfagai kan furoga qawaid salato tira barkate zarmci naga ingai kici ijina alfa salihu musa kango nigeria alfa musa sa'idu kango niger da alfa husaini adamu kango belgique borewo ingai nona kambudan charra ga qawaid salato kan igaba im chawson bare zarmci naga irkoy dai ma albarkata iga amino fahama albarkante am konde jene ga tonton songo igi sintintira chawyongo ai dai no mun kai la haruna kango newo zarma 24 e giso be ka tira hara aransi moso ase nin kan ganda anniya num tonton bere to num koy kin kawaido manandi num so be ka guna ka hangan bismillahir rahmanir rahim ai ga sintinda irkoy mayo suji yamamanta koyo suji charcharanta koyo wa sallallahu irkoy masuji bonandi ala nabiyil karim ir annabiyan mabero ga muhammadu sujin da hallasai matabbata aga songo yiga sitinda tauhido alfagane hazihi alaqaidu tauhidiyatu wane mantikala irkoy fotarai akidai awwaluha ijina alwujudu duyan wajibatu lillahi ta'ala aga wajibi irkoy jeraga wa hazihi hiya nafsiyatu wane mantikala irkoy zato wal kidamu da dumiyan wajibatu lillahi ta'ala aga wajibi irkoy jeraga wal baqa'u da cindiyan wajibatun lillahi ta'ala aga wajibi irkoy jeraga wal mukalafatu da fokatarau aga wajibatu lillahi ta'ala aga wajibi irkoy jeraga wal qiyamu bin nafsi da kai bongayan wajibatu lillahi ta'ala aga wajibi irkoy jeraga wal wahdaniyatu da fotarai wajibatu lillahi ta'ala
aga wajibi irkoy jeeraga. Wa ha'ula'i hunna salbiyyatun wone yan wo seno igane salbiyya wala imene fobancey kan yanga wajibu lakkal matabbatandi. Al-qudratu hini wajibatu lillahi ta'ala wajibino irkoy jeeraga. Wal iradatu da boney wajibatu lillahi ta'ala wajibino irkoy jeeraga. Wal ilmu da beeray wajibu lillahi ta'ala wajibino irkoy jeeraga. Wal hayatu da bafunay wajibatu lillahi ta'ala wajibino irkoy jeeraga. Was sam'u da mayan wajibun lillahi ta'ala wajibino irkoy jeeraga. Wal basaru da diyan wajibun lillahi ta'ala wajibino irkoy jeeraga. Wal kalamu da sanni wajibun lillahi ta'ala wajibino irkoy jeeraga. Wa ha'ula'i hunnal ma'ani wone yangati sifaway kan yanga wajibi lakkal matabbatandi. Wa kaunuhu ta'ala koyne mabay kan irkoy jeera kadiran hina kono wajibu lillahi ta'ala wajibino irkoy jeeraga. Wa muridan bona kono wajibu lillahi ta'ala wajibino irkoy jeeraga. Wa aliman beeray kono wajibu lillahi ta'ala wajibino irkoy jeeraga. Wa hayyan bafuna kono wajibu lillahi ta'ala wajibino irkoy jeeraga. Wa sami'an ma kono wajibun lillahi ta'ala wajibino irkoy jeeraga. Wa basiran di kono wajibun lillahi ta'ala wajibino irkoy jeeraga. Wa mutakalliman salan kono wajibun lillahi ta'ala wajibino irkoy jeeraga. Wa ha'ula'i hunnal ma'anawiyyatu wone yan ingayno gati sifaway wa jumlatuhunnal 20 wajibatu imarganta wajibu waran kano kan aga hagu lakkal matabbatandi. Wa amma fi'ilu kullu mumkani amma taka hari kulu te yango aw tarkuhu wala anan yango faja'izun fi haqqihi ta'ala aga hagu irkoy jeera wani cinera. Wa yalihinnal lawazimu lazimay kan galamba irkoy sifawayga. Nafiyul garadi muradu kan gafunu irkoy jeeraga wajibino. Wa nafiyul wujubin fi'ilu da wajibay goy kan gafunu irkoy jeeraga wajibino. Wa nafiyu ta'asirin bi quwwati da yagalmayan da gabi kan gafunu irkoy jeeraga wajibino. Wa nafiyu ta'asirun bi tab'i da yagalmayan da wajibun lillahi ta'ala kan gafunu irkoy jeeraga wajibino. Wa hudusul alami da taka haray sintin yango wajibun lillahi ta'ala wajibino irkoy jeeraga. Huna intaha ba'du ma yajibu lillahi min sifatin ne wono ito canfe wajibicin do kanti irkoy sifaway aga wajibu lakkal matabbatandi irkoy jeera cinara.
newo no irga kai ino marketing kai ga kandaran se irga sintinda irkoy wana sifowai waitai masidin ya nimuna no subscribe wala abonni gano alwatu kul kan ina marketing take wane wo dumo nigu diya ma assalam